sinjeg mora, ljučica ma doziva, priko sinjeg mora. Dođi, dođi, oče moj, mrklano se sprema, naše mile majčice, još nam doma nema, naše mile majčice, još nam doma. U razdoblju između dva svjetska rata u čileanskom društvu stasat će mnogo umjetnika, znanstvenika, istaknutih kulturnih i javnih djelatnika. Spomenimo samo neke. Monsignor Vladimir Borić Crnošija, prvi biskup Punta Arenasa, a Mate Grujić iz Katuna postaće načelnik Porvenira. Antonija Radonić Skarpa, cineast posebnog dara, pionir je čileanskog filma. Ovdje u to vrijeme djelovao i Miguel Kuvačić Vukasović, koji se zanimao za astronomiju, surađujući s kolegama u Sjedinjenim Državama, Japanu, Njemačkoj i Francuskoj. Za iznimne uspjehe koje je postigao u poljoprivrednoj proizvodnji, uzgajajući kulture na zemljištima koja su dotada smatrana neplodnima, predsjednik Republike Čilea imenovat će Vicka Kusanovića gradonačelnikom Punta Arenasa. To je prvi put da je jednom strancu iskazana takva čast. Rogea Estabana Skarpu, akademika, jednog od najboljih lingvista u Čileu, državna administracija imenovat će direktorom Nacionalne biblioteke, arhiva i muzeja Čilea. Slikar Roko Matijašić, koji je svoje iseljeništvo započeo kao rudar u bolivijskim rudnicima, nakon školovanja u Santiagu i studija u Parizu, izrašće u iznimno vrijednog umjetnika koji će tragično nestati na obali Pacifika. Kiparica Lili Garafulić uvrstit će se među najveće umjetnike u Čileu. Lenka Franulić Zlatar, dobitnica je nacionalne nagrade za novinarstvo i specijalne nagrade Društva novinara Sjedinjenih Američkih Država. Kada je umrla, slavni Pablo Neruda je napisao: bila si esencija žene i uzor milijunima muškaraca. Hrvatski industrijalci velikodušno pomažu svoj zavičaj. Tako je Ivan Sarago svoj golemi imetak od 30 milijuna čileanskih pezosa oporučno namijenio za napredak općine Milna. Nažalost, zbog loše provedbe oporuke, samo mali dio poslužio je svrsi donatora. Liječnik i pisac Antonio Rendić Ivanović bio je liječnik siromaha. Nagrađivan je kao pjesnik i liječnik visokim priznanjima grada Antofagaste. Papa Pavao VI odlikovao ga je odličjem Svetog Silvestra, čileanska vlada zlatnom medaljom. Postao je počasnim članom odjela za medicinu Čileanske akademije, a danas je u postupku beatifikacije. Između dva rata djelovalo je u Čileu 6 sokolskih društava, u kojima je stasalo na desetine prvaka, olimpijskih pobjednika i vrhunskih športaša. Hrvati se pojavljuju i na brojnim političkim dužnostima u čileanskoj državi. Oni su senatori, stranački prvaci, veleposlanici, ministri. Gotovo da i nije bilo vlade u kojoj barem jedan ministar nije hrvatskog podrijetla. Radio Tierra del Fuego de Porvenir presenta Croacia con nosotros. Un programa de la colectividad croata de Porvenir, dedicado a los inmigrantes, descendientes croatas y comunidad de Porvenir, para no olvidar la importancia de esta raza en la fundación y desarrollo de nuestro pueblo. Dirección y conducción, Vesna Mimisa Gallardo. Buenos días, auditores de Radio Tierra del Fuego. Hoy, 27 de abril, siendo las 10 de la mañana con 10 minutos, comienzo el programa Croacia con nosotros, o en croata Hrvatski s nama. Hoy tendremos nuestro bloque Conociendo Croacia, seguiremos recorriendo Dubrovnik, recordaremos también a un importante pionero croata y otros temas de gran interés. Miro desde el barco la inmensa pampa, mi nuevo hogar.
He llegado desde lejos a este lugar, donde el viento me saluda tristemente. Con la lluvia mis recuerdos caen al mar, y en las olas a mis playas llegarán. Mas nace aquí en el confín una nueva esperanza de hacer llorar con mi mujer los lujos de este suelo. Y mañana al fin mis hijos tendrán tierra y paz al morir. Uvijek mi je bilo puno važno za mene kako su ovdje Hrvati imali svoj način života. Iako oni nisu znali dobro ni čitati ni pisati, ali oni su uvijek htjeli da njihova djeca nauču i sve što mogu. Oni koji nisu mogli poslati svoju djecu na univerzu u Santiago, oni su ih učili ovdje da nauču engleski, da nauču piano, da nauču violin i sve što su mogli naučiti ovdje. Unatoč snažnoj emotivnoj vezi koja je stalno postojala prema dalekom zavičaju, većina hrvatskih iseljenika nikada se neće vratiti u domovinu. Ostali su ovdje zauvijek. Čuvali su svoje i gradili novo, obogaćujući ga vlastitom tradicijom, kulturom i vrijednostima. Tako je jedan te isti narod stvarao svoju povijest na dva kontinenta i ujedno plaćao cijenu sve većeg međusobnog otuđivanja. Vizijom i plemenitim ciljevima, s uporištem u čvrstim ljudskim vrijednostima, doseljenici su svojoj djeci nastojali dati obrazovanje koje im je omogućivalo ulazak na najuglednije pozicije čileanskog društva. Bueno, este es un escultor muy importante en Chile que tiene obra en distintos países del mundo. Él ha trabajado en España, ha trabajado en Estados Unidos y el metal es lo más importante para él. Así como en esta otra, por ejemplo, es una escultura de madera de una notable escultora chilena que se llama Marta Colvin. Sí. Ella también vivió muchos años en Francia y esta también es un chileno, Raúl Valdivieso, que vivió gran parte de su vida en España. Y este es un escultor que busca mucho las raíces, las raíces sobre todo indígenas. Una mujer de la sociedad chilena de comienzo del siglo XX. Pertenece a una familia que en Chile ha tenido mucha importancia, la familia Edwards. Entonces este es un bronce en la que ella posó. Y Mestrovich entonces hizo un boceto y posteriormente hizo la obra. Entonces la familia donó posteriormente la escultura al museo. A ver, somos tres hermanos. Yo estoy en el medio, hay uno mayor y otro menor. Somos primera generación en Chile. El papá es croata, es de la isla de Brač. La mamá es chilena, pero también primera generación, que nació en Punta Arenas, una ciudad donde hay muchos croatas, lo mismo que en Antofagasta. Y cada uno de nosotros tenemos una profesión. Yo soy profesor de Historia del Arte, mi hermano mayor Radoslav es profesor de literatura y mi hermano menor Boris es arquitecto y profesor en la Escuela de Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso. Mi abuelo paterno se llamaba Natalio Mimisa y él salió precisamente del pueblo Mimise
un 25 de agosto de 1901. Resulta curioso, pero habiendo salido mi abuelo, digamos, de Croacia prácticamente con una mano adelante y otra atrás, sin embargo, en estos momentos, gracias a esta afición mía por la literatura y ser escritor, se me ha publicado, se me ha dado traducciones en Croacia. Entonces es como volver a la tierra que no conozco, porque soy de tercera generación. No sé hablar en croata, pero sí me han traducido en Croacia. Y es como volver un poco, casi como en gloria y majestad, ¿no es cierto?, después de un abuelo que tuvo que salir, ¿no es cierto?, por razones económicas, volver allá con razones intelectuales, y eso es importante. No deja de llamar la atención que dentro de la cantidad de gente que escribe, escritores chilenos, hay una gran cantidad con sangre croata. Entre ellos Scarpa, Premio Nacional de Literatura. Hay muchos académicos de la lengua, de número, yo soy académico correspondiente, y no deja de ser significativo que la sangre croata haya dado tanta intelectualidad, digamos, a Chile, en este caso. Stvarajući u minulom stoljeću po mnogo čemu posebnu iseljeničku skupinu u ovoj dalekoj zemlji, Hrvati su ostvarili golem i nemjerljiv doprinos svekolikom razvoju Čilea. Ovo je isto jedan zadnji rad utovara i transporta na najvećih 5 svjetskih rudnika dnevnih kopova u Čileu. Razasuti duž 6000 km duge granice ove 14 milijunske zemlje. Hrvati danas čine skupinu od jedva 130.000 stanovnika. Ipak ta procentualno mala zajednica iznjedrit će 140 sveučilišnih nastavnika, 17 akademika, 117 uglednih pisaca, iznimno ugledne novinare i filmske stvaraoce, mnogo slikara, kipara, glazbenika, športskih prvaka, olimpijskih pobjednika, dobitnika brojnih nacionalnih nagrada, na stotine uglednih poduzetnika, političara i industrijalaca. Jedno novije istraživanje ukazuje na podatak da su 124 potomka hrvatskih doseljenika danas ravnatelji važnih čileanskih institucija. Svojim potomstvom daće stari hrvatski narod svoj najznačajniji prinos čileanskoj naciji, časno čuvajući ugled svojih predaka, tolikih muškaraca i žena koji su radili na dobrobit i korist društvenog i gospodarskog razvoja čileanskog društva. Bueno, aquí en esta biblioteca están los libros que he publicado. Al lado de allá están los libros publicados en Chile. Y aquí hay algunas traducciones de novelas mías al portugués, italiano, griego, francés. Y estos dos, que son dos novelas mías publicadas en Croacia, Correr tras el viento y Nunca enamore a un forastero. Y también, bueno, en distintos periodos he dirigido revistas literarias, revistas de poesía, revistas de cuentos. Dentro de mi quehacer literario también, durante algunos años, fui presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Y en la actualidad, bueno, me dedico a mi trabajo literario y también trabajo, colaboro en algunas revistas, diarios. Čile je prije više od 120 godina prihvatio prve hrvatske doseljenike, postavši za njih i njihove potomke drugom domovinom. U dugom integracijskom procesu nova im je domovina postupno oduzimala dva bitna obilježja njihovog nacionalnog identiteta: jezik i osobno ime. Jedini prepoznatljiv biljeg koji će im ostati trajno jest hrvatsko prezime kojim se današnji potomci davnih hrvatskih doseljenika ponose i po kojem sve češće traže svoje korijene u staroj matici. La cultura croata ha dejado huella también, por lo menos acá en el norte. Los nombres, como te decía recién, no sé si eso se grabó, de la Jasna Fernández, el Iván González, la Luisa Martínez, es decir,
los nombres que la gente tiene y le pone a los niños son nombres croatas. ¿Ah? Y yo les enseño acá. El otro día, por ejemplo, una mamá, y yo le pregunto cómo se llama su niño. Se llama Juan Iván. Yo le digo, se llama Juan. No, me dice Juan Iván, pues Iván quiere decir Juan. ¿Ah? Bueno, le explicaba, pero eso te demuestra, ¿cierto?, cómo la cultura croata está dentro de la cultura nacional. Hola, dile. Kako si dile? Kako si ti? ¿Ah? Tanta risa. ¿Ah? Eso, muy bien. Y ahora, duérmase. Spava. Muy bien. Pupo. ¿Ah? Tenemos muchos colegas. Está la doctora Mariana Dorkin Papic, ella es cardióloga infantil. Está el doctor Boris Kuzmicic, él es cardiólogo de adulto. Está el doctor Rodolfo Vicelia, él es cirujano de adulto. Está el doctor Andro Kosica, es obstetra, ginecobstetra. Hay otro chiquillo que llegó hace poco, Mirko Castillo Ljubetic, la mamá es croata. Deben haber fácil unos 20 o 25 médicos que están ejerciendo permanentemente de origen croata. Y bueno, ellos también participan de las actividades y se interesan cuando van a nacer sus hijos, me llaman y me preguntan qué nombres hay, y yo tengo un librito con nombres croatas y bueno, compartimos. Da reći kako mene pita od braća, kako je sam tamo prošla. Ja uvijek rečem da sam ja moju 16 godina do 8 do 16 godina tamo, ja